नमस्कार जय जगन्नाथ मु प्रशांत मोर आउट फ्रेश ब्लॉग आप स्वागत जनावि कहीं मुझे जानते मुझे बलाणी टू भुवनेश्वर की गाँव को जाइली से दीदी घर को आसी नी कहीं बंटीर भी एग्जाम थी बापीर भी एग्जाम चलता प्लस मत मेडिकल प्रोब्लेम होता मेडिकल दूर हो बहुत बोली से रही थी आप तो देखते मोर पूर्व आग वीडियो आज मु गाँव आसिकी दीदी घर पहुँची आबे बंटी आ बाहरी टे जावाई मार्केटिंग मैंने मार्केट जाऊँ बुलायापी चलो से किसी गोटे सरप्राइज अच्छे आपको देखेबी आसिक पहुँच मुझे आसवा कहीदेवाई कहली मो दीदी जो जाऊँगी बोली से मो पे कौन स्पेशल आनी देख बड़ बड़ चिंगुड़ी आनी चिंगुड़ी आसी माछ भी आसी माछ भी पड़े चिंगुड़ी और माछ भजा हम माछ भजा और पटल भात खियागला ये चिंगुड़ी तरकारी हम चिंगुड़ी खिया हम ठीक अच्छे दीदी देवे चिंगुड़ी करूँ आ मोर बंटीर टे बाहर बाहर को चलते मुझे पहुँचला आपको देखिए मुझे जगह जाऊँ कौन सरप्राइज हो जोटिकी आपको कहते सरप्राइज बंटीर स्कूटी नहीं बाहरी मामू अंजा दुई जन चलो तो देखिए मुझे कौन जाऊँगी और कौन सरप्राइज अच्छी आप चलो गला पर आप जापर कौन सरप्राइज अच्छे चलो जीवा आसिक पहुँची मार्केट बिल्डिंग रे फैशन मॉल बीएमसी फैशन जोटा कि मार्केट बिल्डिंग चलो भर को भर की सरप्राइज अच्छे तो देखो चलो चलो भर सरप्राइज एंडिंग देखी कौट आस बाबांकर ये किसी अलग बनूँ देखो पाखे विभू भाई को टैटू पार्लर आपण आसतु विभू आसला मुझे डिटेल्स देदेवी विभू आसना से आसवे आप विषय किसी कहे कौन कौन करते कौन से देखेबे आपण मो ब्लॉग तो देखी नथिले सोनाली बोली ब्लॉग देखते आई मु बनई ये बाबांकर आज किसी सरप्राइज अच्छी जोटा कि कौन बनब आप देखिए विभू आसला स्टार्ट हम विभू साथ कथा तापर स्टार्ट करवा कम आप जानवे कौन बना देखा विभू भाई आसतु देखा तो विभू भाई आसिक पहुँची जहाँ मैंने जहाँ को जगी सी आसिक पहुँची और सी भी गोटे चैनल अच्छी चैनल को सब्सक्राइब कर भाई चैनल ना कर विभू टैटूज गोटे चैनल अच्छी जाकि आप सब्सक्राइब करूँ से विभू भाई को नुआ नुआ टैटू बना वीडियो किसी पड़ी देखिए ए नुआ नुआ चैनल कर आज कौन बनूँ मो हाथ देखिए सी भी विभू भाई बनइबे चलो तो विभू भाई कौन बनूँ कौन कर देखा आगू आगू देखा कौन कौन करा जो अच्छी सब आम किसी डिजाइनिंग आर्ट कर हाँ हाँ मैंने शाढ़ी तो रही आप तौल तो तौल आस तो ऊपर भी तौल डिजाइन आर्ट कर सेपट हाथ तो देखते बाबांकर एपट देखो बोर हिंदी में जो माँ लिखी किसी ग्राफिक डिजाइन आर्ट करके या सहित तो पूरा ऊपर साइड से कौन तुम तुम जहाँ लगे मैंने ये जब आसवे आसतु आपणकर बजेट अनुसार भी बन प्लस भाई मैंने ग्यारंटी दूसरी जब कलर फेड है जब किसी प्रोब्लेम है फ्री रे भाई करेंगे भाई को चैनल को सब्सक्राइब करूँ आप वीडियो गुला डिटेल्स जानते कौट कौन अच्छे मो वीडियो तो मुझे कहीदी आप कौटी अच्छी जगह आपन को आसवे भाई को साथ कंटाक्ट करेंगे जब भाई को न कंटाक्ट मो वीडियो कमेंट करूँ मुझे पूरा एड्रेस देदेवी मुझे डिस्क्रिप्शन में मोर पूरा एड्रेस देवी वीडियो आप देखते भाई को कौटी दुकान कौट पार्लर अच्छे भाई ये नेल भी कराऊँ आईब्रो भी कराऊँ कम रेट्रे बढ़िया बढ़िया जिन भाई भल आर्ट करती
ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ଚାଲିଛି ବୋଉର କଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଆର୍ଟ କେମିତି କରନ୍ତି। ଆସିକି ଆପଣ ଏଠି କରନ୍ତୁ ଆଉ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରନ୍ତି ଭାଇ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସେ ଆସେ କୋଲକାତାରୁ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଜ୍ୟାକେନ୍ଜିଲ୍ରେ ସେ ଆସେ ସେ ପିଲାଟା କରେ ବଙ୍ଗାଳୀର ନହେଲେ କିଏ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ଶିଖିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ନ ଶିଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଶିଖିନଥିଲି ନ ଶିଖିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି, ଆଇଡ଼ିଆ ଏମିତି ଲଗେଇକି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଟିଭିରୁ ଦେଖିକି, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜଣେ ଏ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ କିଏ ଥିଲା ମୋର ହଁ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁଏଫ୍ ଥାଏ ଯେଉଁ ଫାଇଟ୍ କରନ୍ତି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ କ'ଣ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ବଡ଼ିରେ ଆର୍ଟ ନଥାଏ, ସେମାନେ ଆର୍ଟ ଦେଖିକି ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ହେଇଯାଏ। ମୁଁ ଭାବେ ମୁଁ ସେ ଫାଇଟ୍ ତ ଚାଲିଥିବ, ମୁଁ ଦେଖେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଟାଟୁ ଗୁଡ଼ା ଲିଭୁଛି ନା ଲିଭୁଛି, ଭାବେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟିକର୍ ଲଗେଇକି ଆସେନି ପରମାନେଣ୍ଟ, ସେମିତି ଗୋଟେ ଟାଟୁର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦିଏ ରାତି 9ଟା 10ଟା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦିଏ ପୁରା ଯିବ ମୁଁ ଅନେକ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଟିଏମ୍ସିରେ ଏପଟେ ଇଂଲିଶରେ ଦିଏ, ହିନ୍ଦୀ ନଥିଲା। ଯଦି ହିନ୍ଦୀ ହେଲା ମୁଁ ଅନେକ ବସ୍ତୁ କେତେ ଚାଲ ଦେବ ବାପା ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଗଲା ସେ ମୁଁ ତ ବନ୍ଦ ମୁଁ ଦେଖିବି ଆଗେ ସେଟା ଦେଖୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବେଶୀ କହିଲେ ସେଇଟା ମାଟା ଯେଉଁଟା ଟିକେ ସେଇଟା ସେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ୍ ଦେଇଛି ଡାନ୍ସ କଲର୍ଟା ନା ସେଡ଼ିଂ
ଓପନ୍ ଯେତିକି ହେଇଛି ନା ସିଧା ଦେଖାଉଛି ଭଲ ଦେଖାଉଛି। ବୋ ଦେଖ ପଇସା ଦେବା ତ ହଁ ପଇସା ଦେଇ ହବ। ଆମର ଭେଜ ଜଣେ ଦୂର କଥା ସ୍ପିଡ କଥା ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଚାଲିଛି ସରିଲାଣି। ଆଉ କିଛି କିଛି ବାକି ଅଛି ସେ ଭାଇ ଦେଖିଲେ କରୁଛନ୍ତି ବି ଭାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା କରୁଛନ୍ତି। କିଛି ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଅପ୍ ହେବ ତାପରେ ଆପଣ ଫାଇନାଲ ଟଚ୍ ଅପ୍ କଲା ପରେ ଦେଖିବେ ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ଭାଇଙ୍କର ତ ଆଡ୍ରେସ୍ ଆଉ ଭାଇଙ୍କର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ଆଉ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲେଖି ଦେଇକି ପକାଇବି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଉ ଭାଇଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବେ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ କ'ଣ ହେଉଛି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ହେଇଯାଇଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଫୁଲି ହେଇଛି ସ୍କିନ୍ଟା ଫୁଲିଲା ପରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଫୁଲଟା ଦେଖା ଫୁଲଟା ଦେଖା ଦେଖାଉନି ଫୁଲି ଫେସ୍ ମିଶିଗଲା ତ ଫ୍ରେଶ୍ ମିଶିଗଲା ଫ୍ରେଶ୍ ପୁରା ମିଶିଗଲା। ଫେସ୍ ମିଶି ଆସିକି ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇଛୁ ଲିଫ୍ଟରେ ଗଲାଣି। ଏବେ ଏବେ ଯିବା ଘରକୁ ଆଉ କିଛି ସାମାନ ଯେମିତିକି ଲେଗ୍ ପିସ୍ ଆଉ କାଲି ରାତି ଯିବ କ୍ଲାସ୍ ତାକୁ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ତାର କିଛି ଟିଫିନ୍ କେକ୍ ଫେକ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଟୋଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ଟ୍ୟାଟୁଟା କେମିତି ଲାଗିଲା ସେୟା କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ପୁରା ରେପ୍ ହେଇଯାଇଛି ଉପରେ ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ବୋଉ ବହି ବି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛି। ଏବେ କପଲ ତ ପୁରା କାନ୍ଦିଛି। এইটা ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଦି ଦେଖୁଛି ତାର ଟିଭିରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେଶା ମାସ ଦେଖା ଫୁଲି ହେଇଛି ଜାଗାଟା ଫୁଲିଗଲା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ଲୋସନ ଲୋସନ କିଏ ଆଇ ଦାନ୍ତ ତ ନାହିଁ ଏଇଟା ପାଟିଟା ପାଟିଟା ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ଇଏଟା ମାନେ ଶାଢ଼ଟା ଏମିତି ଛାଇଟା ପଡ଼ିଛି ତମକୁ ଏଟା ଓରିଜିନାଲ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି ନାକ ତ ବନେଇଛୁ
ନାକ ବନେଇଛି ମଝିରେ ଯେଉଁ ନାକ ପାଖରେ ଟୋପାଟା ଅଛି ସେଇଟା ବନେଇଛି ଉପରେ କଳା ଟିକି ଲଗେଇଥିଲା ସେଇଟା ବନେଇଛି ନାକ ମଝିରେ ଗୋଟେ ଟୋପା ଗୋଟେ ମାଲ କେଟ୍ ଏଇଟା ଦେଖ ମୁଁ ନାହିଁ ବୋଲି ଦିନ ସାରା ପୁରା କାନ୍ଦିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେଇଦେଇଛି। କାନ୍ଦି କରୁଥିଲ ତମେ? ଆଉ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିଏ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବା କିଛି ନୂଆ ନେଇକି ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।